Ngiyanibingelela abantwana benkosi enkulu yakithi Mhlingi kaManazaretha. Konzo isabatha lasekuseni seyiphathela umfundisi uMkhwanazi wakhona lapha ekhaya inkosi Nkosisi. Umthandazo wesabatha imini yesabatha mayibe inhle kwabangcwele. Nkosi yamakhosi cela umshumayeli Matengo athathana kahle angelekele. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Isabelelo senkumbuzo izizukulwane senkumbuzo ukuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Ngeno Jehova Manazaretha ni sezulwana zenu Bandla lenkosi masikhokhe standards. Amen. Simenyo thina sonke simenywa
ngiyayikhetha inkosi enkulu yasemhleni bakaNazaretha. Ngiyabonga uNkulunkulu omkhulu wasemhleni bakaNazaretha. Ngiyacela-ke edoda labadala njengoba ngithumile ngicela bankosi ngikhuluma okufanele bangukhulume phambi kwabantwana bakho. Ubabe novalo ngoba kuyasinda phambi kwami, phambi kwehlala sobukhosi namakhosi esizwe nawo phambi kwami abefundisi konke kuyasinda, kodwa ngicela isibindi Jehova. Bantwana basezulwini ngibonga ubaba umthubatuba umnikazi walelizwe oyena wamukela lokhu ungcwele okuphakathi kwezwe lakhe namhlanje. Ithi siyabonga mkhona zomkhulu makhe befulela kuyanetha sikuke sathe sinye isiguqa Nkosi yalelizwe eyake yathi yabuza abelungu yathi isitimela simalini. Siyabonga mkhona zomkhulu njengoba namhlanje sekukhuluma ungcwele phakathi kwezwe lakho. Ngiyathemba ukuthi nawe uyajabula uma ubona kunje. Wathi uma umukela umntwana endlela wathi umukela udokotela wey'ngane zakho. Bantwana benkosi ngithi angiqale laphaya ngibonga amabandla akwaMpukuyoni, uMpukuyoni namaphethelo ngedlule kwelihluhluwe yothatha umdletshe ngithatha uhlabisa ngithatha ilinda. Njengoba kunje nje kungenxa yokubambana kwethu sihlangene sengathi uJehova ngasisiza size singehlukani. Bese ngibonga kuThixo omkhulu wasezulwini ngoba le nhlahla esiyizuzile ayindele bani. Sayisingazi ukuthi kulo nyaka siyobe sinolwazi lwezulu ethokozayo. Kodwa ngokuthanda izulwini yayishona yona inkosi yamakhosi yathi angihambe nje umdluli ngiyobuka iy'nhlelo zalo nyaka ukuthi zithini ngoba ifuna ukubuya. Bantwana basezulwini ngaya kumdluli, umdluli wathi inkosi yosuka eJudiya iye eCilongweni isuke lapho emlindweni isuke lapho emakhosini. Ngathi naqa amakhosi ayeke ungabe sawathinta ngoba umfundisi wakho uManqele uyababaza umhlangano eThokozani. Uthi mina anginawo amabandla angaka la kwaMpukuyoni khoze inkosini ibuye. Azi-ke ukuthi inkosi yamakhosi kanti injani, isibona kanjani ukuthi lapho umhlangano wayakhona usuphuke thina eThokozani. Manazaretha sinoThixo siphelele. Angazi-ke onesho ukuthi uzokwenza njani ngoba thina sihamba noNkulunkulu, sihamba nolwazi lwezulu, zonke izinto ziphumela obala. Ngiyacela ngikhulume ngemvelaphi yami njengoba ningibona nje ngangizeleke ngedwa esifini sikamama Ntombi kaMthembu. Washona wangimncane wayehlala emgayidelekile lakhona isikhathi senkosi ilanga. Wangibeka kwanti emzawazameni phezu komfula ihluthuwe uma wedlula kophumula libheka inyakatho. Bantwana benkosi ngiyabona ubaba wabonta iy'nsuku seziyamphelela wasengilanda wa-anti esengisa kubaba lo okwakuthiwa Mshumayeli omdala wala kwaMpukuyoni. Niyamazi ngeke ngimbize ngegama ubaba ngiyamhlonipha. Bantwana basezulwini wangithatha ubaba wathi uma efika ngangingazilutho ngokukholwa ngoba lo mzohlangisa ongewona amakhona. Ngangibona izinto ezenziwa keliningi ukuphuza amatshala kungena iy'nyanga kwenziwa yonke into. Wangithatha ubaba wathi uma efika nami kulo baba wathi nangu ubaba wakho engikubeka kuye uze ungasuki kuye. Uma wasuka ngokuba nishona sekuthi kusukile. Wayebhungukile umama Mthembu sisazana mama mncane. Ngahlala kulo baba ngikhula weluso kulinywa kusalinywa kuleliswe. Engikhumbulako nje inkosi ilanga wazi kwaba namathangwe ekhala kithi lapho amaNazaretha ayithela khona umbila wenkosi ilanga. Sabe lesuka sekuzokhiwa umuzi wabhekuzulu. Ngabe ngumelusi
zayinkomo iy'nkomo zenkosi langa angazi zashonaphi makukhona abayikhwabanisakho bawuba nenkinga ngoba inkosi langa yayisile iy'nkomo ezingangezenkosi umtubatuba yayihamba ibuka uze koshaya kwamntokazi wanebele zafikela kwaphezulu sizelusa imihlambi emibili thatha umaloli sekuphakameni zokwenza imisebenzi yathi ezulwini bantwana basezulwini bayihlala bathi ngelinye ilanga yafika inkosi ilanga ubaba kakho zaqoqa inkomo sayiletha wayibuka kwakuney'nkunzi zimbili kukhona ngamahlawe yayiphundisa inkomo iphinde inkomo asethi baba le nkunzi leli iphinde inkomo seyiphethe iphunzi waya kuyo yama inkunzi yama njengomuntu wathi wena inkomo zami awufuni izande sithola namhlanje ungaphinde uphinde inkomo zami ayizange iphinde inkunzi iphinde inkomo ubani lesingayilapha ubani ongaboni igama lakhe impika abadala kakho ngambona ngahlala amaNazaretha yasuka wathi yekeni sayeka inkomo sagijima phambi kwemoto ingungishayela nobhodi wathi ngazathi kwabheka usulu lapho ukhomisa wabheka usulu yama ngathi yabheka wangiqhuba ngisasikwathakwathana embhincini ebheshwana angikukanga ngoba ngayengasilutho phela afika ngihamba nje eduze kwewindi wathi uzawula ubani ngathi ngingashodisa lawo wathi baba wakho ehlala emkhayideni ngathi yebo wathi angikwazi akazangitshela umkhonazi wena bhekela izinkomo ngathi yebo baba ngamoleka iphepha leli lingasekho manje eliyishumi elibomvu wanginika kanti usenginika isibusiso angizange mina ngihole ngahole isibusiso iholo lapha isibusiso bantwana basezulwini wabe sekufika isikhathi sengicela kubaba ukuthi sengicela ngosebenza wasevuma ngenhlahla ngoba ngangelusela uJehova uThixo omkhulu wasezulwini angizange ngwesona umsebenzi angizange ngiyele esikoleni kodwa mina ngazi bengisebenze ey'tolo angaze ngiye ndawo mina ngaqashwa lapha kwasiqumbe ngasebenza khona ishumi leminyaka eyisithupha ngakazi kwathiwa ngigale ukufuka umsikababa ngoba umsikababa wabhubha waphela nganamandla ngafika lapha ngale esikhundleni kodwa ngafundile ngani na ngoba ngihamba lophuke lihle amen ngale esikhundleni kwathiwa ngishaya isefo ngigijima naso kwathiwa ngigale ngakado athi ngiyashada ngabuya ngakado athi shadele ngabuya ngakado Asa ngiyamatuba edrobheni sengiqasha khona ngisebenza khona ishumi leminyaka esithupha lapho kwathi baya khona kwakusikhumba umnikazi wesitolo ngasebenza nakhona ngafika ngamkhulu ngayida semphathi ithilo ngedwa kodwa ngafundile ngani nangoshembe eNazaretha amen bathi abelungu uyabona-ke mkhalazi njengoba uphathelele ithilo nje asizukunika iy'mpahla ngezethu kodwa uzoyithenga uma uzoyidayisa khona sokuthi umsebenzi uphethe kanjani awuphatha umsebenzi ngaphinda ngagada ngaphinda ngagada imshado wami u-8 kwathi sekunjalo kwama bahlala ababengiganile sebebathathu bengabathola abatana ngathi hawu shebe kwenzenjani ngibike enkosini ngithi uma ngilele ebusuku athi baba angikhombisa iy'ngane ilanga ingikhombisa iy'ngane ithi nazi iy'ngane udawuna ngani ngivuke ngikhalini empezi wathi ngelinye ilanga kwakuzosa kube isonto kuyisawata ngiye emsebenzini ntambama heyi maNazaretha asikhona sithole itifiketi sibona ukuthi abashephe bantwana basezulwini wasefika obudala wey'nsuku abanye ngena kwapha kusulu andisengiyonikeza ingane athi mangena endlini esonto waqhamuka inkosikazi ngapha yaphutha u-14 omhlophe ngaweqa afika abantu ngaphakathi ngabuza ngathi laba bantu benzani kwathiwa yibo laba bantu ababula lakho abaqaba njengobona ungenangane nje yilo muntu hayi kubhula hayi sangoma ngikhuluma ngoshembe mina ngathi ngibona khona lapho kababami ngase ngisekhaya ngithe uma ngisekhaya ngabona ngifika kwakungena iy'nkomo ngithe zithi zingenile iy'nkomo ngabona ubaba umkhwanazi ehle esibayeni nomfowethu ongasekho emhlabeni ozalwa ubaba umkhwanazi ngabona
ngathi khona umsebenzi ozokwenziwa ngabona iy'ngane engazazi zibanga umsindo esibayeni lokhu ngisuka kwabheka usula ngapha phana lezi y'ngane ey'banga umsindo bese ngithi mina ake ngithule umsindo kulabantu abadala kodwa lapho khona umfowethu ozalwa ubaba nobaba ngibona ingane ishibilika ngomhlane igoqela ingalo yagoqela ney'nyawo ithi ingane kimi uyangibona ithi ngiyakubona ithi angikho emhlabeni ngaboshwa nogogo ngathi mangisalela lokho wakhuluma izwi umuntu angamoni sekukhona inkomo esiyihlatshiwe wathi tshela umkhwanazi ukuthi le nkomo esiyihlatshiwe kukhona into ozolithatha lapha ekhaya igazi awulisebenza mtshela ibhasobho lokhu usukela kwabheka usulu angikaphaphama ngavuka lapho ngamsebenzini ngabuya ngathatha isitimela ngayokuphakameni laphana inkosini ilanga ngathi bangifika wawungeke umbone ubaba phethe bangakhulekanga kumamakhoba ngakhuleka wathi hayi awubuyele emva mkhwanazi ubuye emva komthandazo ngabuya ngaye enkosini ngathi inkosi ibona kanje wathi hawu lo muntu ngimbambile namhlanje kade ngimfuna umuntu mayigqoke ingoba mhlophe ebiza usheba kululu bangimbona wathi abutshela ubaba umkhwanazi babakho umtshela ukuthi akahlukanisa umndeni awubeke laphana iy'ngane zogcwala umuzi ngabuya awuthuthi umndeni wakhiwa hhayi ngengxabano wakhiwa nje kahle wakuhle namanje siyahlangana waseyenza usheba into yakhe ngathi mbona nkosikazi wesibili waseshitshile sahamba iy'nsuku lafika usuku lobabelethe akasabelithi ngihambe ngemsebenzini ngize ngibuye ntambama amdidinga kwakungakayi ngekhona amakliniki udokotela wayemunye lapha emtubukotini NPA ulapha ekotini awuhlala khona ama-ambulance hawu kwenze njani ngahlala ngaphatheka ubuhlungu ngahlala waze ufika uthoko kuncane ngathi ngibona ngaze ngisentabeni eNhlangakazi ngathi uma ngisenhlangakazi ngabona inkungu ngiyabona eNhlangakazi kuhlala kunenkungu ithi ningabonani nje eduze kodwa ngayibona inkungu ithi dwe ngaze ngibona inkosi ilanga isihlele esihlabeni ngase ngiyangikhala uyambuza ukhalani ngithi umngami baba ubebeletha uStefane enganisweni wathi lento abakhandela angazi ukuthi ngawathatha apha amakhandela abantwana benkosi ngoba ngamfulathela ubaba kodwa ngabona sekwaphethe ngabuya wathi bethobukela ngathi ngiyaphaphama ngathi hhayi ngeke safa yazi ngekhona iy'moti abaphethe iy'nkabi ey'mbili ngamfaka ehlibhini ngamdosela esitolo umlungu washaya ukucingo abiza i-ambulensi yamthatha uma umuntu ezohlizwa kuye kuthiwa uzumyeni wakhe azosayina wathi uma imbona udokotela lapha emntu wathi hhayi ayisengangami wayephuthunyiswe ngole NPA ingakabikho iy'ngwele zami wathi ngaleso sikhathi washaya ucingo umlungu wangibona umlungu ehleka wathi umlungu Siphiwe wathi nkosana wathi hey suthole iy'ngane hhayi nkali ukwane engane emhlabeni wathi ngesonto ekuseni ngakhahlela ibhayisikili ngaphikelela empakeni wathi ngo-12 ngangena empakeni ngiyobona indaba enkulu ukuthiwa nami senginengane emhlabeni kanti sekukuvuleka amasango ngoba namhlanje senginey'ngane uNkulunkulu ngiphe u-32 wey'ngane Amen. abazukulu bawu-51 Amen. ade ngisenkosini yamakhosi ngithi angibonge kushena angibonge ngoba namandla akhona ngingumlimi ukhasha amahlathi usuke iy'dindi ngathi angibonge ngisekhona ngaze ngihambe ngoba lezi zingane engaziphushe mbe zingenzela ingane kwani basethweswe thina inkosi Jehova
basezulwini zithi izingane baba ngoba onke lamakhosikazi ngizokwenza isinaba esithembu namhlanje. Mina ngazi ukuthi uma indoda iganiwe ngesisulu ngemvelaphi yabantu izindlu zimbili yikhohlwa indlu enkulu. Bonke labantu engikhuluma ngabo abanganile ngangibafaka kanjalo ngithi ngathola umnye umfaka ngapha ngithi ngathola umnye umfaka ngapha ngithi ngathola zimbili izindlu. Kodwa mina ngendlu yami ilawo lami engihlala kulo yedwa ongena ngeyodwa owavele ungene nje. Bantwana basezulwini zithi izingane baba sifuna ukuba siwakhele umuzi indlela enhle siwakhele umuzi omusha ngoba leli ingcebo esikulo sekuyakhila imizi ngayikhipha nginamize isithupha imoto ziwu-5. Bantwana basezulwini ngase ngikhomba zalakhizi wakhiwa umuzi wamuhle wakhazimula bamenywa abantu kwathiwa kulo mcimbi kwembukeli baba ngahamba ngawugqokiswa isudu komunye umuzi ngangena emotini enama-blue light ahamba ongqongqoshe sengiya kuleli yakhaya ngihamba ngemoto. Hey wayekhona umfundi esitomela ufakazi angena lapho sengikothoza sekukuhle nganikwa yonke into iy'ngane lafaka umbhede endlini lafaka ifiliji lafaka ihita lafaka ifan lafaka i-TV lafaka amathazi othi uma ungena endlini ubuke phansi nangu umjado ufakazi bona wafika ekhaya. Hey lezi ngane zenza njena ngizokwenze njani jehova iy'ngane ngayibhoshe ake ngiyibone kwamkhulu wazo nami ngase ngihlela ngase ngidingela ngithi awuhlangana umndeni ngizobonga iy'ngane awuyizingaba embili inkomo zesithathu imbuzi embili ngokuyifaka iy'phanda neseyiganile zonke enye ngekubika. Namhla-ke bengizoshaya ifayinela-ke sengiyiphambi konyasi. Amen. Manje-ke uzothini we uzokwenza njani ngoba ndasabona uNkulunkulu inkosi inyanga yezulu iseJudiya hayi Judiya yaqala yayisebusweni. Inkosi ilanga yayithenga isilaha ilithengele ukuthi yayinamabhizinisi inkosi ilanga wagcina kupheleleke lapho kwase ukuthi unkanyezi wasisisa isitayitela seninikeza omunye umuntu ongekhona kule nkonzo wasixosha lo muntu. Sengihamba-ke ngiye enkosini inyanga yezulu ilapha embusweni inseleni nkosi lapho besitondisa khona sengiyaqosha lo muntu uthi asiphume isondisa njalo lapha mina hayi ngewuyi umshumayeli. Abayeka abantu mawuthi wafundela abantu incwadi ebesethi ngumshumayeli. Mina ngani-ke nje incwadi kwathiwa ufundela abantu incwadi kwathiwa ngahambe uyofuna ingubo kunkosazana nto yaluza yena ibusile silanga lada ngokhulekela abantu bamthe gula. Yathi inkosi asingeni inyanga yethu asingeni endaweni eyibangakho mfana kaMkholazi hambe uyofuna indawo uma usuyitholile ngiyofika. Ayifuna indawo bayithola hayi enkosini iseqinisile ngase ngiyitholile indawo yathi shonto ufuna ngifike nini ngathi inkosi eke nginqumele uNkulunkulu kodwa ukulungisa kwami akafiki lapho engifisa khona. Sesikoke izinto-ke manje uthi mayefika uThixo inkosi yamakhosi afike elidelwe. Hayi inkosi listen isibaseJudiya ngo-October sesilungisile ngase ngiya nkosi yamakhosi sengilungise sulungisile fika ngolwesibili sizofika ngolwesihlanu mfana wasebiza umkhwanazi wamthetha umvakela sephumlani umkhwanazi oba mshumayeleka wathi niyamazi mfana mkhona niyamazi mfana siyakhona ngolwesihlanu niyazi indlela yakhona wathi asiyazi ngathi nankosi ngikhona edrobheni wathi sizokhulesa ukuthatha ngathi bawuvuma abelungu ngathi nabawuvuma wathi khona lapho abantu kungena umjwambu esengena elibhodi nathi inkosi kwakunemithinga lapha imigala emkhulu langasegalaji sezilikhona imoto zayifolile aya ngemuva ngatshela abelungu ngathi la uNkulunkulu usefikile ngimkhonza sengiyahamba wathi abelungu hamba. Awugqoka umNazaretha ngathi ngiphuma eThilomu ngathi ngugqokile sahamba wahlala unkothiwe ngayibona imoto isima. Ya athi ngashamba kodwa kuthiwa uma walungela ubaba ujike endleleni
usamelane manje athi uNkulunkulu wami ayiphindele emva kuzoshona phi mhlawumbe kakulungile ase mphuma athi ngiyasondela wathi uyaphi wathi Nkosi yamakhosi wathi hayi siyahamba sahamba sahlangana noThimbazana wasiqumbe uma uqhathanisa kwasiqumbe ke lapha ubuke khumbu ukuthi kangakanani sahlangana nezingane amakhosana nengubo emhlophe lapho kwakuthi kuyowelwa emfuleni kwasekuthule lapha phezulu sekumnyama abantu bonke abantu bezobonishebe bengamasi yadifika into zakamdala sathi ha le ndawo yayingakhiwa ngani le ndawo yayihlala lesiyabo lesifikile ke namhlanje igamla lapho ukuthi ngathi mina lapho esasuka khona ilanga la ithekuse emntwana lenkosi yeke ziyobona nani wathi hayi kwakuyigama lebhizinisi lapha usekhumbula ke amen ngoba usekhumbula nje sakha sawakhumusi langena inyanga yesulu laza yawenza kabili umhlangano ekhumbula hey usena labo bantu babiza kamagama ababezofuna imali ayifuni bayisezandleni kuwe kodwa abasezulwini bathi fika lo mfundisi lo wayehlala lipheka kakhulu hey ayikho imali elibheka ngayo into ezofuna baba uthi mlikhona hayi seka leyo mahlale kimi awu namphola yamsaba yafefeza wayesabeka lo mfundisi ngoba phela waye umfundisi omkhulu ase kumnika sekwenzeka ke uthi baba kimi uyabona lapha etoilet wakusakhiwa ama toilet akiwa lapha leli toilet vula ukubhotoza iwindi lapha hambe uyofuna iwindi ithi mina Nkosi imali isihambe losibanibani uhlanganiswa ubani naye uhlanganaphi naye sizomthetha uJosaya ngacela imoto samfuna eMatuba awuyithatha imali akaphindanga ngikhulumisa hey kade kushushewe lapha ekhaya siyambonga uThixo hey inkinga uThixo lenkosazana luwenzekanye umhlangano ekhumbula ukho sakhe indlu esonto esemthethweni lwafika la ivula uThixo lona hawu ibandla lapha linamandla lakhe indlu esonto siyayifisa izindodana zakheke arasike Bantwana benkosi ngoba la kwaMphunyoni inqaba yemisi edalwe inkosi inyanga yesizulu okungena imhlangano umlungwane kwangena umhlangano lapha ya osowawela ngale olwandle lubovu esolisha kwangena umhlangano endaba kahle umshumayeli matakade funda umthandazo kwangena umhlangano wasethandaza kwangena umhlangano ethuluka kwangena umhlangano kwapha kusulu wangena umhlangano asazi ukuthi uzokwenza kanjani ngoba imizi isinga kodwa uThixo wethu akashula lutho akashula lutho amen 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 Mozambique isingene endodweni sibamba umhlangano khona suvala umhlangano funeka ikhuphuke yefete ekholani kumolasi futhi umolasi yathi mayiphuma ivele ayidonsa into ngomfana
yaqhamuka inqola lapho kufika ngasethandana wachitheka zonke iphathi phakathi kanti kukhona ezobika uma ifika inkosi le eKholoni yafika yaphatheka kabi inyanga isonto wazoshula umhlangano sebuhleni wathi mawushule umhlangano uhleni ukhuluma ukuthuza kwenkosi wathi hayi akusafuneke obaba bavuyelwe baye kwaPhukuyoni kwaPhukuyoni abantu bakhona balungile abanenkinga inkosi ilangathi sona speed bathi akulungile yini ubaba ayekhona bese qhamuka baba sedukuzeni ayilungile ndawo bese kuthi mangilele amphula futhi la awulazi thuyo nangikhuluma uShembe ukuthandile ukhuluma la ulele alithi incwadi manje weliphatha kahle indla khona uJavu zangacona ukusakwe ephupho wathi nase ukugula okusehlelako uyositshela uShembe athi yeka le ndlela uhambe ngale ndlela Amen. ayilami icuza amabhodlela thina manje ke inkosi kanti sekuthiwa ubaba kangamsali kuMphukuyoni bese kuyeJudiya inkosi eJudiya ngesizulu singqondo mangifika lapha bangihlangabeza abafundisi abathile engeke basho uyapha angithi baphethe lesihluku manje sokuthi ubaba besokaMphukuyoni uyapha thina ngiseke ubaba uzothini kubaba cha khona ezokubika khona iphupho ezolibika kubaba hayi wena hambe nkosini kwabiyela yazi umlando wakini kwaMphukuyoni ingane zakini ePhakameni zagqitshwa indlu waye kubhiwe indlu yadilika phezu kwengane zakithi kwaMphukuyoni zagqitshwa indlu lapho inkosi ilanga eyabopha iduku kanti sibopha umphefumulo walezi ngane Amen. lapho ingane zayifile kodwa ubaba wathi bayivule iduku zafika zonke ingane Amen. ilibela kuja ikhundla uzime ikhundleni uthi yakubaba uthi uyaphindela umntakucimbe yakuphindela ubaba hawu uNkulunkulu wami sembiyephindela kubaba Java ngengaze ngakhaliso ngoba umlilo eshisa lo awujwayeleki abantu babaleka bese kuwe bese ngathi wena mfundisi uyini nami ngilutho batona basezulwini phindela emuva ungeke uye kubaba phindela emuva ngasangana lapho ngasuka ngaya kulamadoda amabili umthetho nomkhonazi nakho inkosi bethu kumele emfa ngayo inkosi wathi manje ngithatha bengigwaya igxazi ngabatshela athi kodwa ngizoya kubaba athi yafela nakho umthombo duze kwendlu kababa ngayibona inkosi ihlezi phansi nabo sebehlezi khona asakiya benkomo ispeed ngababona bengibuka phela ukukholwa komuntu kusekusweni maNazaretha umuntu eyiNazaretha umbone ekusweni ukuthi yiNazaretha lo muntu ongafuni ukubona uyambona akafuni ukumbuka lo muntu lo uthanda uyambona uyangithanda kodwa abazazulini ngaba bona bekhunda ngeza kunyanga izulu ngafika kaguga athi inkosi yamakhosi icela ukukhuluma wathi khuluma athi inkosi imbone kanje wathi bapha abantosana nabo bakwaMphukuyoni ngabeko wathi bungabatshela ingani athi inkosi yamakhosi bebezokuthi ayiphuphela wathi hamba balande zobe kubhekile abuya sawuhlaba umkhosi ngoba umemeza umuntu angimboni uthi nina abantu bakwaMphukuyoni nilecala kodwa ninalo yathi inkosi isuka kini lapho yakhona yafika yaphatha kabi ifanele uhlawule asihlangana mfundisi umhleje sihlangana nomfaweli uGumethe sifuna inkomo manje esohamba nayo eJudiya ngalelo langa ayitholi iphela inkabi izimnyama abalandi iphomete esikweni eJudiya sabuya lapho wathi ngolesihlanu lesibamemile abantu ngayimusa inkomo ngayikhoma eJudiya abuya wathi ngesabatha aphuma emsebenzini saqasha ibhasi saya eJudiya sathi bosika kodwa sakhulekela kodwa sibafile kwaMphukuyoni yathi inkosi bazongena kuqala ekugcineni kwenkosi yasekuseni yasemini sasonto yaphuma inkosi yahlala ethempeleni sesa nenkomo sesa na inkabi yethu imakile nomfana ephethe ngentambo wawuzayibamba ngophondo yathula inkomo ethi yasuka inyanga isulu lapha esihlalweni lesenkomeni yafika ibuka eduze yathi ifi banza lenkomo yathi inkosi yamakhosikazi yathi inkomo mo
kwathiwa nayo inkomo ikhuzu amen. Ubani ongasushela? Ubani ongasushela? Wena suthi hlalani lapha esihlale khona. Uma uyinhlasuthi hlala ukhonza ushebe wakho. Amen. Ungakholelwa ukuthi wena ufuna ukudodwa. Njengoba silapha phambili siyasha. Akukho ukuthokoza, akukho ukujabula. Sisenkingeni. Yaphela indawo kwaphela lokho saqhubeka bantwana benkosi samkhonza uJehova uNkulunkulu. Laphaya hey uyabona uma unesho noma akhethiwe ubanesho njengoba silapha eThokozani sikhethiwe manazaleni. Ngivule ngokuthi simenyiwe thina sonke simenye inkosi yeSabatha lana ehlalweni. Uyasiniswa ayikho into oyifuna ungayitholi. Ngisho umuntu egijima enkosini ngibuza ukuthi baba ngizocela imali angiyiboni. Hawu la ukuphatha kwalomthandazo thaba la igedulime ozophila ngakho. Uyokushoka kimi kumfundisi ukuthi wemfundisi fundise wena ukusebenza ukuze babonele abantu ukuthi wathi uNkulunkulu. Kodwa mina ngasebenza ngaze ngifa masimini. Bese sengoma nje sengoma esibini ngihlakula ngedwa ngoba phela vele ngihlakula ngedwa angihlakula laba khathele manje. Ngihlakula ngedwa mina. Hawu nakho phela abantu emlonyeni nakho umlomo woma. Hey athi phuza amazi bekhona phela athi abonke athi fike ekhaya athi phela amazi amanda wathi emsimbeni umsimbi yashisa amatha phela. Hayi awusuthi uma ulaba manje. Hey izokwenza njani? Alala esamakhosikazi waphela vele lala ngedwa mina. Esamakhosikazi azolala lapha ngilele embhedeni. Ulaleki ngiyabona ukuthi ngiyahamba namhlanje. Wathi sengilele kusuku wangena isihlwane engeke ngisazi umbala waso. Angazi noma sayifika unkulu embhedeni sengishaye phansi mhlawumbe bese ngishaya unhlangothi. Ngoba abantu bathi phela unhlangothi ukuyisa phansi. Sankulu isihlwane ngathi sengilenga sofanele singiyeke athi shebe. Ababa bavuka amakhosikazi athi kwenze njani? Ngathi mina baphethe. Athi mina baphethe. Wafika umuntu omncane awayebekisa ehlathini abona inkosi amakhosana ka-23 ephethimbo anowenza u-23. Uyisihlangu sakho nkosana. Abona sefika bephethe abafulukazi bathi bamlandeli. Uyayishada ngasey'nkulu. Athi mina hayi angene kule yabantu phambili khona ngizonikhomba imoya indlela eyekhaya. Hey ushembe ubani maNazaretha. Bathi-ke mangiswa-ke inkohlakalo zabantu njengoba zisebenza kuthiwa bayakuthatha abantu bayakuhlawulisa amasimo abo enyakatho. Angazi-ke noma sebekuthathile nami kodwa ushembe wambuyisa ngabuya ngelinye ilanga kunefilishi endlini kwelinye ikhaya leli lesibili lasohlangothini ngilele endlini lala ngedwa njalo khela endlini ngilele uvuza igesi. Igesi yavuza igesi ingena emakhaleni yandandaba agcina ngilele utu ekuseni gawula umoba lapha bafika gawula umoba unkosikazi walomusi uyeza siqine ngokhiwe. Hawu sakukhiyeleni lo muntu lapho bezofuna ushukela ngewephanisha labantu hayi masibu uyongcika ngikho kanti uphile lo muntu wena la bathi abantu asimbona nishone plan ngifuna ukufuna ngaze ihloniphi emnyango wabizwa wadlantshula emnyango kabe emnyango vule ekameni ukuthi angase ngimuhlenzele ngeja akuphefumuleki lutho akwenzi lutho wakukhoma isililo khoma isililo bayabesha amakhelwana baphesheya begijima kwenze njani ukhalela bathi abanye uthi mhlawumbe kabashayi ngayishaya mina sashaya imisho manje-ke bantwana basezulwini ngathi ngizokwenza ngilele wafika lo muntu wathi bayafika ukuthi indoda kwaDlamini yakwamthiyane bafike baphenye ingubo uthi le ndoda kwaDlamini yafaka isandla lapha ekhwapha yathi hawu kusashisa asimkhiphe phansi babe ngigika angiboni lutho wathi imzuzwana ngabheka wathi mkhona zikwenze njani ngathi lushembu yenqaba
uma ngishebe banazalethu wahlezi impilo mphefumulo sonke lesikhathi ngathathwa ngafika ematini ngasuka udokotela yisonto ngafika amakhosikazi amabili ahleli lapha sengihlezi engqoleni akafika udokotela yabuya ingqondo waphela igesi yaphela wathi hawu udokotela lapho bese ngiyabona ukuthi kusho yakula udokotela wathi yisonto kashe le nahamba mina manje kodwa uphethwe isiwani lokufa ngathi ngihamba wathi efika udokotela wathi udokotela angiguli mina wanjova nje ujoga kodwa mina lutho ubona umzimba wami ukhathazekile yalima wathi udokotela hayi ungasebenzi kakhulu baba Rashad abafana zafika imoto usuku lwa14 sekuphuma abantu ekhumbula amakhosikazi agcwala ubusi kuyahlatshelelwa kuyathandaza ngathi ngehla nje emotini ngihamba phela wathi mina inkosi ndibusile nakuphelile sengimasimini abashiya abantu begcwele ubusi babala abantu athi amadoda amakhulu wekhwalazi unamakosikazi angaka kanti ulala wedwa endlini uthi ngawusuku lamadoda nenkonzo yakithi uhlala wedwa ulinde hawu kanti inkonzo yakithi kulayisa bithi naye hey umsebenzi kaShembe Manazaretha Titus 2 funda sayitolini Domosi Asia kepha khuluma wena okufanele kepha khuluma wena okufanele uma ukule nkonzo ukufundisa okwisiminya ukufundisa okwisiminya ukuthi abesilisa abakhulile ababe ngabaqondayo siqonde Manazaretha abaqotho asibeqotho abahloniphekayo asihlonipheke abaqinisekileyo ekholweni nasekuthandeni nasekubekezeleni kunjalo abesifazane abakhulile abahambe ngokufanele ubungcwele bangabi abahlebayo bangabi abazidakwa bafundise okuhle ukuze bafundise abesifazane abasha bathande amadoda abo bathande nabantwana babo mina angazi lutho mina olaleli yasezulwini angibazi abasebenzi abasezulwini kodwa osothize linzima olungafani ley'nsuku zonke ngaye ngazi ukuthi kwenzekani hayi ngicela ukubona inkosi yamakhosi uyazi wesulu Manazaretha hayi ngalazi hayi ngicela ukulibona ngalibona ngehawu ngase ngibona ukuthi kusho ukuthi uye lo Thixo ade ngijula wathi inkosi yongena eGibisi yamlayikela ngesiba ngathi ngifuna ukuya sebekhuluma into eyiningi abantu angifuni ukutshelwa angifuni ukuzwa ngifuna ukuyibonela ngehla eGibisi ngafika umfundi ecela ngathi mfundisi sengifikile ngompukuyoni mase ufika vele eGibisi ngompukuyo nje sekuphelele ngayibona inkosi yamakhosi angena uyazesulu ngathi manje bheka ngabona inkosi yemini uThixo ngabona ukuthi lona ubuye ngagaqa ngafika ngathi ngizobingelela inkosi entsha ebhokisini yangibusisa inkosi ngabuya
njengoba silapha nje phambi kwayo sikhethiwe. Amen. Abangekho asikakhulumi ngabo, asinandaba nabo ngoba bakhethanga yimi, bakhetha umnikazi. Funani kubo. Ngoba ndasihlezi nokungcwele, siyakubona ukungcwele. Bantwana basezulwini angazi ukuthi sizokwenza njani, kodwa sengizokwehlela ngezansi. Ngiyabatshela bashumayeli ithempele nethempele alibe ne-account. Alifuneki ithempele elingana-account ethi Nazareth Baptist Church. Hayi ukuthi bakwenzeka izinto zicikise. Bonke abantu njalo ngenyanga ithempele alezumnika yonke lebhanki. Uthi bakuthiwa inkosi iyadidiziswa sihambe sokhipha imali lapha. Siyelekele inkosi yamakhosi. Amen. Ngoba bethu ithemba lethu likuyo, akakho omunye singathemba kuye. Niyazi ukuthi isihlahla lendaba enkulu. Ngiyengizwe ngesikhumbuzo omama sebesubunandi ngombhobho ingabe umnandini ngoba uyashisa. Isakaka inkomo kaShevi. Hey! Yanikhoza. Ungathi lapha eHalamente uthi uzokhokha inkomo kaShevi kanti awuzi ukuyikhokha ngoba kuney'ngilozi sekubhaliwe sesikoleni. Hey, abake bethi bazokhokha kaShevi abayikhokhe. Abayikhokhe. Hayi ukhokha inkomo kaShevi ngomlomo. Hawu, ukungcola sitawo siphila ngo-50 cent bakwethu. Ngo-50 cent siyaphila. Amen. Yini esiyifundakho? Angazi, njengoba unyazi wezululu lapha nje, kufuneka nazi ukuthi asikalemukeli. Sifundile enkosini uThixo lenkosazana, salubukela kwakuyinkomo ngethempele ngalinye. Ngalinye wonke umhlaba. Nanamhla kusazoba njalo. Akafakazi umfundisi ushozi. Saphuma ekuseni nofundisa umlungwana saphikelela siqoqe inkomo sayidukuduku Nkosi yamakhosi kukhona abantu bakho abangezansi kolayini bobheke edrobheni St. Lucia elidume kakhulu kunamabandla akho omkhulu wey'boshwa asazi Nkosi yamakhosi abantu basikhumbula sesiyithole leyo ndlela inkosi iyonyadala edukuduku. Amen. Sikulungise funa sebukela inkosi sahambe noshozi siphume ekuseni basho nasisevutshini kwahla kwamnyama saze samela laphuma ilanga singapha ogagwini seyithola iy'nkomo sangena ebuhleni bamanasi laphuma uThixo seluhuntshaza umthifa lathi lezi bokumtubatuba lapho inkosi okwakuthi makufika obaba kuthi uma isihamba ebese ebulala inkomo emphekezela ngenyama azazifika nakuphakameni. Hey Manazaretha, hawu Nkosi yamakhosi Thixo baba mkhulu ungasilahli baba sikumsebenzi wezandla zakho noma sona isikhumbule usiqoqa Nkosi Yesu ngoba singabantu basemhlabeni kodwa ngiyacela inhlonipho. Amen. Inhlonipho ayisekho akusahlonishana. Ubi bakithi ubi bonke umuntu awusize lapha naba abantu kungekho bafunde incwadi umuntu usefuna ukushumela sowungena enkingeni usazi umuntu ekhomba umuntu singabafundisi sikhonjwa ngabashumeli ngemini abafundisi basikhombe ngemini bathi abanandaba nathi. Hawu Manazaretha uNkulunkulu makuqede lokho. Amen. Awaqede siyasazama amadoda safundisa ukuhlonipha. Amen. Hey, kulonyaka dola labadala ngenziwe ngayisikhulu phela lentoza. Wazokhona ikomiti, utokhona ikomiti nje. Asanje lutho, asakho seyasebenza. Ngathula. Umuntu othula hawu. Namhla kusebenza bona. Abanje lutho ake ngithule nje. Hayi baqhubeka basebenza. Ngathula nje. Unyoma lokubiza imnikelo. Bafuna ukusetshenzwa la ekhaya. Ngathi ngithule ngithi angilalela ukuthi bafuna umnikelo muni. Ngoba into engizoyenza
kulela tempele lapha mina nginenze emibili lapha yakhiwa yini ngezandla zami noma ngiqhaye khona amatempele aphansi kwami engihamba kuwo kodwa imizi engiyakhila ngalenza yilokhu izoleka nekhumbu lakhe ngasethi hayi kulungile ngizoqoqa inhlasuthi ukuthi unikele imali yasentokozane Ata kundikelani kutokosha lokho libuke kushimani ngihamba mina sengiyiphethe imali yazo zonke izinto inkomo nani nefuna kakho ngafika ngathi khayiti fu ngathi sengiyahamba ngathula ngabuya ngahlala phansi basebenza abashumeli begijima amatempeleni behambe bekhongozela ngeNazaretha umnikelo ukuzosebenza lekhaya ngathi uyakhwezana amasokisi izinsuku ziyahamba kuthanda akho-ke ukuthi uma lapho kuhlangene khona ngizosho khuzophaphama kusasa ungasali emuva ukuya kuhlangene khona kunokuletha benikelo bese kusho bona ungashobile bethi hawu ikhumbula iphambili nomnikelo ufika nomfundisi shumela khona phela phayindaba mina ngathi 23 ngiya-23 ukushumela ngakho phela kubabela futhi ngambeka ingane abantu abafunda angimiyeke khona mina ngizomkatholisa kodwa manje phela kawusende ingqondo edlule yami manje sazi-ke manje njengoba ngithi lapha enkosini baba inkosi yamakhosi lapha hawu ngibone iy'ngane zami ngoba ngeza nazo zonke iy'ngane amakhosikazi ithi awu baba wawunomona ngithi cha nkosi ngisibusiso phela ngelusi iy'nkomo zelapha uthi ukhomba uthulani-ke uthi lona uzokwelusa ezami baba mnandi namanje kusemnandi egazini lami manazana manje-ke uma sikule nkonzo akukhombisi ukuthi siyabekezelelana siyahloniphana kungabikho ukweyana kodwa uma ufuna ukuphila kahle shona emhlabathini ulimi mina iy'ngulube zidluma bami inkosi yakithi nasi ikhona komkhwazi ngithi namkhwazi omkhulu awundithela iy'qiwu nakuba wami uphela inkosi yayithola abantu emandeni yabaletha iy'ngulube bayibulala embili kodwa kwafanele ezijembili baba inkosi uyazi lwezulu ledlula lenyakatho salungena esibongiseni ngithi mina nkosi yamakhosi ngoba wena ukhuluma ney'lwane awukhulumelela lezi iy'lwane ey'qeda umsebenzi wami yakhe isibusisi inkosi yamakhosi umfana osebenza ngosafu ngoba le insizwa isebenza yonke indawo kunayifundiswa khona amasindisi ekhaya khona yonke into uma unabathelela onyazini ayikho into yoswela kodwa uma unganamatheli uyibolela wena futhi uma unikela ungasali ungathi uma ungenamali usuthi kubantu hawu abantu sayisinikela hayi nikela lenhliziyo yakho ushebe uzokupha kusasa nakwazi ukunikela bathelela abantu kaNkulunkulu ungathi kubantu mali usibamisa uthi kade sasinikela kushola lokho bantwana basezulwini lo ophakathi kwethu uThixo wawuThixo akakho omunye nibonile inkosi hlale yagijima yonke indawo yawafika komzazela la esingazikhona siyawabuka ama-DVD sesiyazi ukuthi kanti kwakugidwa kanjena ngoba bakhulu sengiyalasidekela komjado ngalibone ku-DVD lelo hlale khuluma manje-ke asibekezelelane sihloniphane uma singaboni luze lasithele emehlweni uthi kodwa likhuluma luthi uma ningaboni bonisani ngokukholwa niyixazulule inkinga ngokukholwa Amen. hayi ube khona wami usezela izono zabantu ney'ndaba zabantu uhlushwe yini ngoba nawe ulosuku lwakho omejwe kulo noba kilo suku lwakhe okwalukile koqondana naye ngeke kuqondane nami kodwa asibe ngamaNazaretha yasilike namhlanje ukuthi inkosi sizoba nenkinga fanele simemukele uNkulunkulu wethu
Amen. owasithoba amanxeba wasibopha ngephansi sezulwini yini seswele ngoba kwenziwa konke udumo lakho uyalibona yasho njalo indoda uJohane esenhlokweni bafundi bakhe wathi kuJesu lolu dumo olungapha olungabani kodwa lo dlula ngodumo lapha uye nobeza kuza kodwa ibubuthe ziyabona ishosha zasukuma uyaphela kuyelashwa abasukuma khona lapho sukumile umthetho kwazakala omunye lapha wavuleka amehlo wabona yini ke efunekako ngoba sinothixo bawuthixo maNazaretha akuthi uma inkosi ikhona isibone sihlangene singehlukani size kuyo sihlangene njengoba singehlala ngezathi emva kwenkonzo yasemini siyaphuma sibuya kodwa ngifuna one by one ngoba ngifuna nifunde ukuthi uthixo uyasetshenzela one by one sesiya kumnikazi wethu laphaya amathempele noma sihlangana siyohlangana phambi kwakhe kodwa loqhamuka esakweni one by one wathi phela wena sunemandla wathi mfundisi wothi uzobusa manje suthi namhlanje manje abakho abantu sizowatunda manje sizowabuyisela emuva lapho aphuma khona ngoba silemfa siyaphambili. Amen. Nkosi yamakhosi Thixo babamkhulu ushwele Nkosi Nkosi busisi Isibaba Siyabonga amazwi amnandi esiwaphiwe umfundisi wenkosi inkosi imbusise. Sizovala inkonzo yesabatha sekuseni ngesihlabelelo samashumi amane nesihlanu 45. Cela umshumayeli Ncube wasekufikeni asolela isihlabelelo inkosi imbusise. Nkosi busise uphama abangcwele.
Asibonge. Amen. Sibheke enkosini. uNkulunkulu okhokho bethu. uNkulunkulu wamakhosi nesizwe sonke. Shebo ngcwele. Baba sihlangene lapho kuzobonga konke ukuhle senzela kona. Sizobonga nokulala siphila waphinde sivusa umphefumulo sahlangene nenyama. Sicela Shembe usanisele insuku zokuphila. Bese usifundisa ukukholwa. Usiphe nothando lokuthanda loyiqiniso liphuma phakathi enhliziyweni zethu. Usiphe ukuhlanipha usenze sikwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. Bese usipha inhliziyo ezibekezelayo. Uhlisele phezulu kwethu umoya wokuzwana. Usenze sibe munye. Usiphe namandla ukunqoba uSathane. Bese usichithela izitha zobuNazaretha. Ukukhulisa ekugcwala umhlaba. Bese ukuphilisa bonke abagulayo. Qede nokuphofu ezweni sakithi. Usenze singadingi singeswili. Konke ukusicela ngegama lomprofeti uShembe manje uzobe phakathi. Amen. Umtakahlisiwe animi uyafesa lokuthi inyokene ngonyameni yavuma lokuthi ubhonte enkantolo wavuma lokuthi uzwathe khela lavuma umbhulo iphepho zothatha ezelelele sephekwe ethafeni kompo okhulumele enkanyamba ukuqamadela yakhe yazela konkhele ngejadu likazamcolo kaZusi yayingasaziwe itshe sebemihlamana kunomkhubulwane kuzashembe ejijela amabombo kwabheka bezayo kubisa ichotho sechilo ngubani nakhethela imbhude khangule gibe ngentaba epheza neziqhama sagibeka okuthe isilakanyisa ngelikajamekoni bekati nyoka segodola ubesiyaka singamazendlela idose njengamatilosi lithali phuma kwesemema babengasalizeni bekhasa phansi kudumama wathanga beboza ukuhlabana kwenguba amakhosi nasetusu ngoba ishwamile lemigigwa lagwala lishoze mtebhela duma isilohlane lilelo selahlabala ngquluni bengiqongo walitshe sikhulisa babhula ikhofa baphuma beyabatheka besabuma khonya webhubesa kithi amatebethu lelingajiwanga sife somowane ayikhubisha lekhafula imani uhlangena zamazama sixoxe samagubo omsingisano kubhimisa igwija lamabhaka amabili eyifuma lasesibusweni etshoto sasephakambeni obeshimqaba vamashesha angena wabovusha ngekolode eshikisheshesha lazikwabheka besayo kumela abasothuleni othudule enhliziyo yokuphuza etsheni lasesilayi and futhi umalo ngeke sihlala umuso mangunatsaka soyibove sibusa kwabenaleni bayetha nabebeka mama bebasimuke sezipokomo siyobona inkudla udumo nawe lindato ngaqanqula chacha babatha umncinyane eparadise atholehle umkholozo kabheka usulungu ofifi nophakela taka kusebegqozi kwakwela ngamgudu kofu uqonde ngonyamene othe ithombu ubafana zihlaba umkhosi mlando ogagane noSolomon ukuyiphinda uma lwendima emtuwato kampu